Jikaniro ya miario gatagati ga thirikari na mung'ethaniro ironekana kwambatiria ikiro. Umuthe mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto akinyururia ang'ethaniri ake ta andu matari na mwerekera. Akiari hĩndĩ ya igongona rĩa kanitha kaunti-inĩ ya Kakamega, President Ruto ahithurĩte ndakaneana matamu mutongoria kũrĩ ateti arĩa matarĩ na kĩoneki gĩa gũteithia mũingĩ kana kũgacĩrithia bururi. Hawa watu wengine hawana mpango, musipoteze na we cannot hand over to people hawana mpango. Ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Ruto oigite kioneki na manifesto ya mung'ethaniro ni gutigirira athana itena rimwe, akiuga arecemba kung'ethanira na ukiuteti kuona uruti wira wake ndũngĩhanana na wao. Mtakubali hii story yao watu ambao hana mpango yoyote. Ati kazi yao kubwa ni ukabila. Shares, sijui ya nani, sijui chuki, sijui kisirani. Hata mwangalia wakiongea, wanaongea na kisirani mingi sana. Ni kama sijui nani aliwakosea. Na kama wako na kisirani na mimi, wawachane na Wakenya wakuje tukutane kando huko. Kama namna gani? Nitawamalizia pale kando. Mwenena wake munini wa President Professor Kithure Kindiki uria ukoragia kanitha-ini wa AIC na iregie in Karena Rock East ni okerire uria wale munini wa President Rigathi Gachagua ni uteti wa ucogeri makiria ndereti igi githurano kia mwaka wa 2027. Ati kuna watu wanaombea Kenya ichomeke, sijui kutakuwa na mapigano, kutakuwa na nini, how? And we want to say without fear of contradiction, Kenya will not fail. Mĩario ya Kindiki nĩ ĩkĩrirwo mũkonde nĩ minista wa ũruti wĩra wa mũingĩ Geoffrey Ruku akiuga Gachagua athiĩte na mbere na kũhanda mbegũ ya kabira na ngayũkano. Wale ambao wanasema wao ni cousins, those are just people who don't have any direction. Na hawajui wanaendelea wapi. Watu ambao walipatiwa kazi wakashindwa. Watu ambao wanatukana wambunge. Mtu ambaye ni kiongozi anatukana wambunge kuita they are fools. Kila kitu inahitaji strategy. Otiri ndweka gwo uguo no limo. Mutigetekire ulimo wa muthemba ucio. Tuikare hare thirikari. Maroka gutwira hae angakega 2027. Na ithitinyu mugathurana. Ciĩgiĩ thirikari ya ũrũmwe, President Ruto oigĩte nĩyo kĩhonia kĩa ngayũkano ya ndũrĩrĩ bũrũri-inĩ. Munini wake Kithure Kindiki agĩkũmithia ateti arĩa marahoera bũrũri ũharagane. Mimi na Mheshimiwa Raila Odinga wakati tulikubaliana tuunganishe taifa letu la Kenya, viongozi wengine wote wakakubaliana na sisi. Mimi nasema asante sana. And I dare say, only a stupid person prays for their president, for their leader to fail. Kameme TV gĩkũhe ũhoro gĩtaũ wa Wanjikũ.